This is show. Show. Matunje show. Show. Tujiki show. Tujiba tunuiki show. aya ndatasha yamye n'umukozi wanje ndamusha mu ndirimbo nkamuha 20,000 acidandaza mu bwiza akaja mu ndirimbo wanje nkamuri ari umusirikwi ari mu video queen ndamubanye mu murunga gubu indirimbo nyabaki wibutsa abantu waragiye urigumuye ugiye ataco dufuye agapantaro kameze ukuntu n'agashakoshi n'agapira karaho udususu dutoya cyane gose niyo mpamvu ya muzungu yamukunze kwa yamuryohereza kandi ico gina kaza yakora ni kari gashimeye kwa yakora akazi kagende ko kwiparkinga kwibarabara natashumba bari kwishukuri yari paka kwibarabara kwa bamaze uvanda za Desire ya cyashome za Desire namuvuze ko ndamuba amaze uvanda za Desire na Natasha cyashome cyane gose kwidandaza gunujya muzungu bisanga munyongeye neza vuga je Natasha vraiment je naco no musaba na nakimavunda muzwa je nyamusumye ubutunzi boss batanje office amara yo bafasha wewe nayo wanje afasha jewe nanumwe kwisa atari boss numva rero Natasha ndamuzi ndamukoresha indirimbo akoze jewe sasa ndamara Arafro Chanel Bamso yitwa waragiye ico gina ma utibera ariho ngo ndiro ndicari gose ageno yibona so yarapote mbwa audio iriho Natasha ngenda muzi nk'umukozi wiwe ndamukoresha mu ndirimbo zanje gusubu mwaba barindi bacaruka ngiyane bamwita nk'umuri kindi mbwo je navyo zije muri kindi muri jewe we n'umwana n'umwana vraiment abazungu n'ibirofu ngiye mu Burundi mu barindi bazi kuririmba aro Chanel na Org nega Natasha naririmba ntazi kuririmba Bernice ntazi kuririmba Bernice nawonzi muna warda nawonzi nizagima numvugije ukuri kwaje nkunda kumviza aba superstar nivuga ikireo Chanel baramubanira sana ibintu bamubwira Natasha kwe kubwira Chanel n'umustar Chanel n'umuntu sinzi ngeno kubwira nizagima ni namwiza arafite no kungena meze arafite umubiri w'ubustar kandi Chanel ndamuzingene nk'umujama nk'umushushu nyene bana nk'umustar ntabindi abandi baje nabo ndi vraiment bamaze bakwesha ndabamenga barundi kazi muri bije ba mail oya bakubwa barundi baribanira kino mo bakubwa barundi baribanira ndabasabye ko bo mu Burundi muze muri bashimwe baba star kwa bakubwa muri dufite abastar ni bakeya nk'umuje bwa nk'abandi ngo nyambari ba mail nyambari baje ndabonze mail baze baramba Estragere ba Clementine Kevin ikino mo bacamba ni impuzu z'amavutano baze baramira nka shiba iwabo bari abantu baba Islam kandi abantu bagowe mugacha kuri kimaso kijya kuco gutembera wambaye silipe mu bubare utambo wambaye ubusa mu bubare ntoshi batanga kuronka abantu bamumenya acha n'umusara abantu bamufasha abakobwa bakwe kuza ko video nyine bahenye bambaye ubusa n'indi muzozi kumenye mu makunga abantu babamenye ntoje nawe wambaye ubuzu bigeri no kumenya gute yiko ndiri ugukazi uco vyumva je nkabo ntabonze vraiment gusa Chanel ndamuzi nawe uruganda muzi cyo bahano nuko boza bakora bahenda nyene muri video urabwa busipe no zambara nani ujya muri ibyo wo mu Buganda shiba akasibi kafatino nyama kamebo gama muri yukanyonganye bikorera kujya bonga mucambwe bwo azodufa Emerisana rimwo pole mga Emerisana aya sad bujya no underground ntarashika muri agent okay hari umuntu yitwa Alvin Smith from yo ujya ndamumva kandi vraiment aragerageza natazi kuririmba aragerageza ko arakora ibintu bituma abantu bamuraba baragira ibintu ndankunda gusa ikibice nuko numva ngo atunzwe n'abagore ma tuje akunungwa n'umugore ubwo je ndamutunga nayo bantunze sinosarisha ega je naje mu Buganda nasi gikecuru cya ikintunze kimama miliyoni zinga nibige mugabo shobora gusarisha ngo ntunzwe n'umugore no kwirade hose ufite munafasha bwa umugore nayo bangorangura akaduga ngagize Fuma mbwati mabuja jakunza ndagutapa mvuko kari untunze so fuma nze ndagufukamira fuma nze ndagira imbombo ahandi mera nka kujya umwana yonka nonka urabibona mu Hey,
umviriza abanga bange turabandanya tubahereza this is new Bautel nakoresha umwanya koresha time tumikisha muda tugeso twende twagiye abandi nabo banyemera bafite abana bafite abuzukuru abantu barimo bafana buno burinzi bw'ubundaground bwende nabande naba bana bakivuga kuri gusa abandi nabo bahezanyijwe
fro tubemeze umviriza abakobwa bagupinga Bawden nabahe nabahawe abakobwa nabahawe nakameze musi y'amaguru kawe niko kabaha kacabira ikaza bituma bazakuduhonyora bavutse bisangaho umviriza New Bawden tugiye dukora ikiganiro ciza cyane ikiganiro c'umuriro iyi ni vibe ko indirimbo ifite vibe ko indirimbo ikaze cyane ifite video ikaze cyane melody ikaze cyane Bawden yamaze gushika kandi wakwaberewe cyane Bawden today ni good week oya Bawden imbere ko tujya kwicara dutangura igano nyezina hari akantu ushaka ndabibutse kwanza ni Bawden nyumba nariya banaje kuva ndumwana nzasi bamanyi bantu bange bakubira bagamba bamanyi Tebabanyi kwenda terauma wewe nyumba wa ewa agenda kwica iyi ni vibe apana zija vibe umviriza rero reka nambari impuzu yaziri wagize shombe bagani imuziri nashushe biza ibintu bifatiye bishasha kujya amashasha sawa ariko tuba twicaye twere kiganiro na Bawden na New Bawden imvura y'amaheri irakorotse imvura kaka jendo nakugandagura mwezi vyume majoke shimaya rambuze arangoye ibena nkoresheje yo nyuma y'ibumbi y'amajana 5 basi aranambishije ari gutemba abafana bari harimo muri abafana tutazi yo muri mugo nta kibazo sinzi makazi mu mwaturaba nibishasha nimuhonone kaba barimvyi bahonona nabeshe koresha umwana ntibashobora kandi akongereze mo biya no ongera mi biya mushika Kona zanye Ziko ndi mwami wako King Okay Kaka ndachashushe Vibe Yes 1212 bakunzi bakoresha media muri fresh muri bon ni Mr Tugesho no munyarusaku ni vibe impuzu nanayihinduriye mani jendi gica none kona erega ikintu kibinyemeza ikintu kibinyemeza erega Jesse ndumenyesha makuru oya urengera kwesha makuru ngonza nyiki mu quartier ya Tarubuyu wayi nta kindi cyanzanye nga nubuyu wayi gusa ariko tuguma dukora ikiganiro ciza cyane ndakubwire neza yuko abo mwita bamenyesha makuru mwe bita bamenyesha makuru ntabibazo mudusumvya kubaza antuka ntabibazo nta na vibe mudusumvya rero nimba tuba tugize uko uya turyohera bene gihugu uburundi n'amakungu babone neza yuko igihugu gitekanye kimeze neza cyane amahoro ari yose urumva umuziki ari bon urumva abasani bavyitwaramwo neza bimeze neza cyane yuko atangorane nimwe ihari abatubanira ariko abatubanira bo ntibabura ariko abatugwanya bo ntibabura iyi ndirimbo kabisa ngo imwe kuri 0 iyi rero niyo imwe kuri 0 kaka uramaze kumva amapiano uramaze kumva indirimbo ziri mu mudiho w'amapiano ariko iyi yoyo abakora mu butambiro mu bubare bagira bama yo uzubona ngo ni biya mane indirimbo irakuboreza utana indira azkomeza gushira indirimbo yitwa Mike ibicyambo byinshi bavuga ngo poteje abakobwa biki mugabe yasohotse nibatangura kwandika naco baravuga Babylon bumiwe ukoze ivyiza bashira inyuma ukoze bibi batangura kwitera hejuru nka madasha nkudusimbira hamwe urumva umviriza reka ndakubwiye ko wewe umaze kumviriza imidiyo y'amapiano ariko nturungira wumviriza biya fata akanya wumvirize biya uce wumviriza itandukano kuri YouTube ya New Bawden urumva kandi Bawden rero Imana imuhizagire cyane arasa abantu bamushigikira mani Ediso hajya uradufise Ediso tayari ujyana Christian Savio n'umuntu wanje exani mbona bivu n'umuntu wanje aveturabe la vista ntawonze Ami Pro ajya no mu underground jumwe cyenda gutoja dushwana mangana abantu
baba underground nkabajya ba mipro ndimo kuvuga na mipro maze na directeur wiwe ni kuvuga iki radio Sanganiro turi kumwe radio RFM turi kumwe PJ Classic FM turi kumwe Gorema FM turi kumwe na cyumva amaradio yose muri soranga gusa ega ni radio Buja FM na kibazo cyayo gusa cyo dufana ujya mu underground ndio nataka kurimba mipro taravuka yabapfa bujya bufite bwaca bibadogongo ubunure hari ubunure bwo mukamenge byo buzima bwanjye siga byubana amagumetse nivuga iki rero jena Jefferson Masa kundwa n'abantu bose je ninje muri mvyo wambe mu rundi avuye dogoye atakubona na kwanza nyakwigendera se barundi nkuru nziza ninje muri mvyo wambe akunda kuvugana n'abantu bagwiza tunga bakoma komeye abantu baba ministre abantu bahambaye mu gihugu kimwe kumenya kumenya n'abakozi managwa kumenya n'aba boss babo nuko kwa je ngene baye twamenyana tumenyana kwanza wakumenyana na Kesi boss aha cyane ngo kumenya na wewe aha ngo bakese si boss wawe ubu ni uri boss ndi boss yari ubwo uko ibintu byose bimagenda kwegenda birakurikira urangene uko cyangwa cyenda kuba neza cyane nk'umumpamagaye cyeza ndi utuvuguta bikomavye yihuta cyana yagogo ni kuvuga ikira abamesha makuru vraiment turi kumwe nabo bubahwe kandi vraiment cyose ndaba ubwo gusa barankunda baranyumvamo kandi je abantu bose babimenye je nibage ngo ndo amafaranga kwa buno buziki je sohora cyana nibye kuva kera nawe amafaranga mu muziki kuva kera gusa cyuna muziki cyose ubu ni kugira abantu nibahuma amaso kwa abantu benshi bagifuza ko nabo bikabagora sinkunda kwandi ngaha ngumba nibahuma amaso nyine baguma babona bawudi nibaguma bakira amaso bagwa amaso bakira amaso ihuga bigororoke urumva nawe cyuvyumva hanyuma aha abagwiza diabete bakire abagoye imigera ikire asigara ababossi baronde ubatwenza bakababura akoresha manya wewe ndagweze gemiza rya Yesu ugiye kuronka amafaranga menshi azigituma buhana na watana urazigituma ugiye kuronka amahera menshi ari ababossi bafise amahera menshi babura kibatwenza neza cyane bagende bava mu mabiro by'agashashika amagaba kibatwenza ubwo ari ku twenza abantu ubwo gatwenza naje niyo mpamvu bankunda kwaje bayifuza ari bibaza ngo ari bibaza ngo bode n'umukomedie ngo nibiki n'umukomedie usagenda ugurutse mu mutwe bankunda gutwenza abantu bagwaye bakire yike amastress ahere nawe cyuvyumva ibaze bawden umubonye ugwaye mugira ucukira ubwo nyine direct ugwaye diabete canke corona ucukira cyagiye cya corona twarakora ayo ndi mu mahanga abantu bara Sudani ya ruguru mu barabo nawe cyuvyumva hari après yo ngaho rero jewe amafaranga ndaronka cyo kugira ama publicité abagwi ama company ahambaye nk'umwego kugira publicité ikamurikwa Serenity asira Serenity bakakumi miliyoni 5 ubu nije namye ngira ama publicité Obama shop yigenda za telefone tangeka business ya naho umunje nayigire publicité gusumaka kugira publicité asira Serenity rikuvuga kira abagwiza tumwe baturaba cyangwa ababosi bifuza yuko kandi ni mukinira amahera yabo rega mukinira gusa ko muronka ico kiraka nawe cubibona zitwe gusa ko ni muturondere tubagire publicité nka Bawden nka kosho manya urumva cyabica bigacika bava ntwari isoko avune numwe wacanda byita ego uyu ni new Bawden turiko turegereza no Bawden mvo ya pesa franga furuka shihera umwana w'ingozi igashikano ya urano yashonye nkuye uranyishe mani je banyita vuguta akana kazi Bawden umwaka uri kurahera kaka makuri kurahera wawubonyemo uwuhe mwimbu nikiye kintu wungutse mu kwanza cyambere mbere umaze kwanza imyaka 2 mu Burundi kwera aro bibaza ngo Bawden uyahura bura cyane ngo yara mu Buganda deke cyane tongena mu Buganda rise pass ari 1500 passport ari 50000 nuvuga iki naho rangenda n'ubundi nkagaruka numva ndagomba kwanza nipoteza abandaground nabo bamenyekanye kwa ngo iyo naguma ndirimbo urabibona nka bajya bakiri kuni bari kumenyekana bantu bafizo ni bari kuvumwa namaze kubazibira cyangwa atavuga banze ngende kuruhuka nge showbiz nabo bamenyekanye cyase nga barahononye bwa cyase nga abandi babikora neza prepare cyase nga barahononye kuvuga iki rero uno mu mwaka uheze wundi nkishika ngaha vyagenze neza ndonka amafaranga ndonka amamiliyoni mu nyuma ya hagati y'umwaka n'undi birahara pole abamanagere barabura kuvugire uno mwaka nawe rero umeze bon kandi no wundi unziye neza cyane baragowe cyose nzose ugenda mu manga nage America cyangwa mu Bwongereza ubu ngena nyene mu biteramo navyo kuba mwana faje ndagaruka ngaha twasabingagira je muri twa muri Europe na Amerika imenga baramwankiye gesura niyo sinzi abantu bafite ntavyo nzi nutoshe kumbwira bararaba nisura zicane bararaba abantu barimba bayibongoza biragoye kwa nka baririmbye je maze imyaka 15 ndirimba je ntavyo nzi je nkene kumenya nutoshe kandi baririmbye maze kenza uri kuraririmba bizi none turazobaza mi pro
cyangwa baze barandiri mu mugisha okay nivuga iki rero Bawden aje kubabuza amahoro umufumu ni mushasha Yesu ni mushasha n'Imana yanje yo mu ijuru nayitahinduka urumva yo yagomba kumindura ushasha nawe tubyumva ya Bawden nivuga iki rero cyambe na mbere kwanza mbere kuvuga amajambo menshi kwanza mbukije mutamanje James wa James yo James wa James James ari kuvuga mu ndirimbo muri James wa yo James wa James yani mengo kwa nukuri kw'Imana mukamani kuvuga James wa James ugiyazo namubone no mu maso biragoye kwa numa atagomba kuyerekana ni manager abaranza aba boss n'abantu batikorako azoza gusa abone kageze ko bama ibikombe nawe tuvyumva kuvuga iki rero uwo mwaka wo wuza hagiye gushata kombere amesha makuru bambanira bazobura inzira aba promoter bambanira bazobura inzira bwo je ni bambanira bwo kesho yakunda guposting ibintu vyanje gukora nabo bamenyekane babazwe ngaba promoter benshi bakuza page bace bapostinga Bawden sinadeni Bawden afunzwe Bawden no Bawden nawe tuvyumva barindire kandi rero ebana sinige no babwira bitege bishasha kuri New Bawden kandi be ijya video yagutwaye uburyo bungani ino yindi ibia cha Mike bia samera meshi cyane gose ni milioni 6 kwa ajya matara amwe yavuye Nigeria n'ibyo Bongereza yavuye mu Butaliyani cyane wako yasiro kwiyerekana mu maso gitwa mambise mask je nabigombye kwego ijya ndimbo yindi wako nanekeje ko bw'abahenye bavuga ngo bamba masipe ya tesa ko bamba muri birofu mugomba bambara silipe Rihanna yambaye cyangwa Beyonce umva yinde yo biraba fo mambaye za desa kwandi ujya muri Mike ujya yavuye muri nani Nigeria ujya wundi muri ujya wundi ari yavuye mu Buganda uno wundi uyu rero uyo muri Bwongereza ujya niyo giriye nitike yinde yo yagishike ngaha yamanze guca mu Butaliyani kuko wewe rigeze kumbwira ngo ageze mu Butaliyani karasa sinabikubwiye none ibyo n'umwana wa Mutama ni babana bakiri bato bagishushe bagivugana Sewa makampona aya jesi njabana unarakijije ngomba kurongora igaje ndakuze nawe ubwanwa butamera gusa je ndifite isura nziza hari muri ivyo mu Rwanda amubwiye ngo aranuka mukamwe gwafisa ameno amamenyo mabi nzi ko amubonye byatwe muvuga izina gusa n'umwanya yahora mu Rwanda gusa nyene n'umwana nyene wiwacu Ngozi nyene nawe ucumumenya kwangumye ndamuvuga cyane ndimo ndamugira publicity yagiti kiganiro yambaye ijipo nyambara umupede ntavyonze bamubwiye ngo aranuka mukanwa ngo kiye gano bakiravye cyane cyo abonye nakibonye cyo mu Rwanda bamavuga ngo abakobwa bo mu Rwanda biwacu ngo wa muri byo mu Burundi bamuvuga kunuka mukanga ufite amenye mabi Imana yandemye kuwa mbere nizajya makoresha umwana dabisura yiwanje yari bwaruhe nawe aha cyambi kuwa mbere kwa kabiri kwa gatatu rero niko bimeze rero ebana ni bishasha kuri bishasha Mike iyo ugomba gukora audio iyo ugomba gukora indirimbo wisunga iki cyane jewe kera narimba kubw'amacungu ndirimba ibintu bifise akamaro bifise impanuro bifise kimugabo urabona nk'ubu side imenga barayibagiye n'umukobwa umusavye imenga ni wani we agakingiza imenga ni bakibuka vyumva vyavuye kuri page malaria nayo kwa muganga imenga ntibayitaho cyane gose umva barayivura gusa okay ubuzima nabwo imenga kwa Bawden naho nyene imenga ni pole nagifite ubuzima nk'ubwa kera bwo kuba baje natwe nabaye mu barabara nk'umwaka wose urumva ubusinga bamwe baraba ubwo ndi ambassadeur w'agateka kabana baje undi muri studio nyeje ni ibintu vy'ama happy kwifuraya gufurayi kuri ama stress nyene abantu bafite ama stress imenga nta bindi vrai yego cyane none Bawden imyaka yose umaze ukora umuziki nike kintu kizotuma uheba oya nivyo kunda makamfuye naho nzonda kazi kagenda ko muri guce za kumambanda umuziki niwe mama wanje niwe mugore wanje kwa mwana nta mugore fise niwe sheri wanje kila kintu cyose ninga nabanyo nivyo biri mu maraso nije mva no cankora ikigasha indugu yangu isura y'umuziki ndayifise urumva inyenye y'umuziki ndayifise amaboko kuyakoresha mu muziki fresh ndayifise ijwi aho ryarahindutse muri we semano komi voya pesa aidoyone wangu siwe pesa rumva amajo mana yanje amajo nafukamire je singa babandi bagenda muri studio nyambangi wari babandi byo ndiwe mwavuga mwana bazagenda barimba la hejuru utujwi bwacha dusha muri computer kijuje muri original una kamera nasigaye atinya kwijwi fisi duhira ngo ati Bawden mimi zutavugana no ku top kwijwi giwawe mva je akazikanya n'umuziki sinohinda akazikanje ko muziki mugabanye n'umuziki banyima ibitaramo batabima byo n'ibindaba kwa je sindimbo bwa nari nje kubitamo nararushe nararushe numva rero
je gusa nyene kuririmba abantu nye bagakira ingwara bagwaye ama stress zabo zigahera ibitamo ndabigize kwa ibitamo nanje ndashaka kuvyigirira cyane ibyo nibindaba nawe cyo vyumva gusa umuziki nzo kwa makapfuye bawute na ba legend wemera mu Burundi ni bangana aba legend fitura je beshi bamavuga ngo wibiki cyame nambeje Kidumu ndamwemera bakira bapfuye cyo bakiriho aba legend izina mu legend ngaha mu Burundi we izina wemera ni inde nande mu bapfuye cyo abapfuye abakiriho nivuga Chanjo Misi ndamubaha Christophe Matata ndamukunda kwa no mu Buganda n'ahantu badandaza ibintu by'amabafu amasa kunda niyo bapimira ko abantu amabafu bagira bagura naho ndi muri ndigira mbona mu Buganda bavuze indirimbo yo mu Burundi mugo vraiment Christophe Matata barayivuze Christophe Matata ndamubaha nani reka dufate ndamubaha ndabavuga nabo nyene Kidumu ndamubaha aho nabandi bamavuga ngo Bawudeni ngo arapinga Fizo ngo ibiki nibiki ayo ama showbiz je Fizo vraiment buya genda mwemera n'indimbo zo ndanazumviza kesha naho za telefone ntazivuze je buya Fizo ndamukunda kwa Fizo mu Burundi nta mutima mu bafise n'umuntu muri kumwe ari pose yimerebye gusa namusumbije kuvuma kwa je natanga kurimba Fizo gusa sora ama audio bo je navumye kumusumba kwa je nasora ama video urumva amena Ronaldo kwa Fizo je vraiment ndamukunda ngenda ririmba kwa n'umwana wabye muri kumwe gusa nukimenga ni diamond kwa muri mumwe yaga ukunimenga ngenda hindagurika nabaje byo tumengaranyika ego nawe cyuvyumva uramwemera ko ari rori ugenda namubani bategugunduza kuri stage kuri saga isoko jewe ndavyumva ko ndavyumva basosokeye bari ko ndabibona ubuzima no kwitonda base kuma umwanya rori bababwa ati ndafise umuhungu wanje yitwa Bawudeni abanze bakwanza narimbiye ubuso uwo munsi kuri saga ndabacana kwanza uko je rori ndamubasa tafite n'indirimbo twanyandikira nani sasa ndamara ndamubaha nani passe twe disante mwe umutwe munini yandamubaha Romeo gusa naruaka ndamuha ko ari umunsi mwamvuruze magwa kumutabara n'ugwembe yego vraiment gusa nyenda mukunda nyine ukonye gusa ko ari muri agent ave turabe nabandi ango kwezi ndamukunda Timax ndamubaha bebasha nabandi dogo yene ndamwibagiye abana respect bidondo uko nyene akesi pole kwa akesi nari muri agent mugabo twaramutanze yarikira umwana bwo yafana twebwe ndamubaha yari umufana wanyu Saidi Braza ndamubaha ave turabe nabandi nyibutse genda turabe sha menga nawe bico gihe abari gent Emerisana rimwo pole mbwa Emerisana aya sad bujya no underground ntarashika muri gent okay mu rugwego gubu no muri gent mu imyaka yubu tubwira amateka ya Natasha gatoya aya Natasha yamye n'umukozi wanje ndamusha mu ndirimbo nkamwa 20,000 acidandaza mu bwiza akaja mu ndirimbo anje nka muri ari umusiri ari mu video queen ndamubanye mu murunga gubu n'indirimbo nyabaki wibutsa abantu waragiye urigumuye ugiye atacho tufuye agapantaro kameze ukuntu n'agashakoshi n'agapira karaho udususu dutoya itoya cyane gose niyo mpamvu muzungira yamukunze kwa yamuryohereza kandi ico gina kaza yakora nikari gashimeye kwa yakora kakazi kagende ko kwiparkinga kwibarabara Natasha mbabara shukuri yari parka kwibarabara kwa bamaze uvanda za Desire ya cyashome za Desire namuvuze ko ndamuba amaze uvanda za Desire na Natasha cyashome cyane gose ndatatata go kwidandaza nujya muzungu bisanga munyongeye neza vuga je Natasha vraiment je nacho no musaba na kimafunda muzwa je nyamusumye ubutunzi kandi boss batanje office amara yo bafasha wewe nayo banje afasha jewe nanumwe kwisa atari boss numva rero Natasha ndamuzi ndamukoresha indirimbo akoze jewe sasa ndamara Arafro Chanera Bamso yitwa waragiye ico gina ma utibera ariho ngo ndayirondesha ariko sageno yibona so yarapote mbwa audio iriho Natasha ngenda muzi nk'umukozi wiwe ndamukesha mu ndirimbo zanje gusa ubu mwaba barinje bacaruka ngiyane bamwita nk'umuri kindi mbwo je navyo zije muri je muri jewe we n'umwana n'umwana vraiment Shani Queen amateka yiwe ni none namwibagiye Shani Queen ndamubasa ntwa burya abazungu n'ibirofu ngiye mu Burundi mu bari ngiye kuririmba aro Chanel na Org nega Natasha naririmba ntazi kuririmba Bernice ntazi kuririmba Bernice nawonzi mari mona warda nawonzi nizagima numvugije ukuri kwaje nkunda kumviza aba superstar nivuga ikireo Chanel baramubanira sana ibintu bamubwira Natasha kwe kubwira Chanel n'umustar Chanel n'umuntu sinzi ngene kubwira nizagima ni namwiza arafite nuko ngena meze arafite umubiri w'ubustar kandi Chanel ndamuzigene nk'umujama nk'umushushu
nyene bana nk'umustar nta bindi abandi baje nabo ndi vraiment bamaze bakoresha ndabamenye abarundi kazi muri bije ba mail oya bakubwa barundi baribanira kino me bakubwa barundi baribanira ndabasabye ko bo mu Burundi muze muri bashimwe ba star ko bakubwa muri dufite abasari ni bakeya nk'umuje kugira nk'abandi ngo nyambari ba mail nyambari baje ndabonze mail baze baramba Israel ba Clementine Kevin igino me bacambana impuzu z'amavutano baze baramera nka shiba iwabo bari abantu b'Abislam kandi abantu bagowe mugacha kuri kimaso akizi kijya kuco gutembera wambaye silipe mu bubare utambo wambaye ubusa mu bubare ntoshi batanga kuronka abantu bamumenya acha n'umusara abantu bamufasha n'abakobwa bakwe kuza ko video nyine bahinye bambaye ubusa kugira nindi muzozi kumenye mu makunga abantu babamenye ntoje nawe wambaye ibuzu bigeri no kumenya gute yitwe ndiri ugukazi uco vyumva je nkabo ntabonze vraiment gusa cyane ndamuzi nawe ruganda muzi cyo bahano nuko boza bakora bahenda nyene muri video urabwa busipe no zambara nani ujya muri byo wo mu Buganda shiba akasipi kafatino nyama kamebo gamu pise yukanyonganye bikorera kujya ngo ngamuca mbwe ngo azodufunga tuzobemeza no badutwara badufashe batureke tubikore n'imico kama turabize vraiment turabikwigiza mbwa mu rwego tugeze kubo abakobwa mu Burundi fumuze murahena mugenye video nye zimeza ko no mu bandi mabanga no mu bandi mahanga bababone yego vraiment cenga mva nkabonze ari abavuka mu miryango ikijijwe bawde ivyo kwikizwa nibiki ivyo kwikizwa ivyo kwikizwa rero twese nidukijijwe umurakizwa mu mutima na warasaze abavyeyi babusanga base babiheba babive muri babazi ivyo barimwo bas je nabindi nabafite imbaza hari umuntu yitwa Alvin Smith Ramuzi yo ujya ndamumva kandi vraiment aragerageza natazi kuririmba aragerageza ko arakora ibintu bituma abantu bamuraba aragira ibintu ndankunda gusa ikibicio nuko numva ngo atunzwe n'abagore ma tuje akunungwa n'umugore ubwo je ndamutunga nayo bantunze sinosarisha ega je naje mu Buganda nasi gikecuru cya ikintunze kimama miliyoni zinga nibige mugabo shobora gusarisha ngo ntunzwe n'umugore no kwirade hose ufite munafasha bwa umugore nayo bangorangura akaduga fumu mbwati mabuja byakunze ndagutapa mvuko kari untunze so fuma nze ndagufukamira fuma nze ndagira imbombo ahandi mera nka kujya umwana yonka nonka nabibona mu asinga ha vraiment so ko umugore ari we yamutegetse kuza ega na Fizo je ndamwubaha kandi ndamukunda ngo camba baje Fizo kutarafise nonge nakundanye n'abazungu nibiki je Fizo nakundanye n'umuzungu Fizo nanye nakunda n'undi muzungu na muzungu waje bace bamunye umaze kujya umuzungu bawe yo abaraba bahinda bahetrope je ngo narabihimvye ngo ngomba kwirongorera narabihevye vraiment abana narahebeye baje mu ndambaze bagateka kabana je nafite camba baje kumva ngo rarongo ibintu byose agoye no musare uvuze ngo ararongo none hari nundi twa ndabasavye bien frima ngo nawe ndawe no underground Jason ndakumvuga ngaha kuri kamera je no sabara abakobwa mwe mugomba kuturongora pa guca muvuga ngo tuze turasarisha ngo muraturongora ngo murajya umukobwa n'umwe ndarongora ubundi kubwo bufaranga bwawe guco oya rega peut-être ngira ni ya mico kwa gutera imbere ubu abakobwa ngo nibo basigaye baja hejuru ma hejuru ngo bica bigaragara jewe rero je mu buzima bwanje nizaga imana fire ngahanye n'abakobwa mwe barandaba jewe n'umukobwa umpaye ari curo nkeya ku munsi tupanye mu gitanda cyo 10 nizaga imana mbure be n'umwana wanje Brenda kwa je ni urumwe yo kundongora kandi curuha ni goga je ni wani we ugiye ko rije hejuru rimwe cya kabiri ya gatatu nusubirako janyamba barongo ngo baravunitse imigongo nta bindi umwe bimeze bibato birahetse bia kuba bia ega baravunitse imigongo mpamvu baca barongo umugore ahinduka umugabo muhinga abarimvye bayo bagumubwira nabo burofa nta bindi napima ja hejuru umugore wewe yarago umugore agiye ko hejuru rimwe abagomba nyine kwiryorerwa ngo jewe yo ndarushe sheri hindukira ndarushe so avuga nde ubwo je ndongora si undongora ubwo wera bwiwawe ubwo umviriza umuti ndakurongore bye hama turi kumwe tubati umugabo wanje n'uyu hama byo vangurane ngo bw'amafaranga nabibe byubwe mu rugo tenga ndakurana yambari ujya musana uvuze yambari wenda rasasha no ku radio ujya musana wenda avuze yambari avine yambari ngo nararongowe ngofite abagore ngofite umugore mwiza gasumba w'abandi ufite umugore mwiza gusumba abandi ufite umugore mwiza gusha bio guruta Jay-Z none Jay-Z cyarongorwa na Beyonce ahubwo ni urongora hanyuma we ivyume naza kumbwira ibyo by'uburafa
kubera ubufaranga ahubwo asanga umuntu nta miliyoni 100 afise nta nangaye akugira ga studio mu kumutanga nta n'urupango murubaka yetaje kwa nkujya mu demo afise numva iwabo banyarana babateka baze numva ngo umuntu yarakomeye muri takera mugabo ntucurongora umugore angana nyoko wawe kandi ugacuza asayisha mu interview cyangwa umwereka ngo umugore wawe ahubwo yabigira isiri ukamwiba amaraje nyine mu mazi wako ugashaka ahishiye kandi yavya natasha ne abujya muze rugenda kunamye kubera ubukene urumva munyongere neza nyuma mwibu muyoze ko umaze kuronka urondera uwundi mugabo mungana nurinde kujagaragara ngo twerega Alvin barambikanye n'impeta bari nawe bose barambikanye n'impeta impeta ubu n'umugore n'umugabo ni bose kujya twabavuze barambikanye ngo je mugabo Jeffrey aya Jeffrey mano ngo yavyushaka mugabo eka none uvuga ati ngenda gutembera ugaca nkumva n'isoni ko kumufata guca mukecuru cyangwe namamvu kuko narongo ndi mudemasha gukunda ndagumufana kandi promote ako yambara nabi umbise je namufasha impuzu zo kwambara ugazaboneka neza turi kumwe mu tagisiga yejo nyamba afisa akakuvuga karayo kamukunda Krista buri mwera muvuruga naho nzi ndimo ndamago mafuto sheri namura mura bwati uri umupono urandi promote nawe ndi mukobwa zo gukunda ugumusarisha wifotozanya nawe murakundana murakundana mushire munzu bimenya kujya kwamukoresha umwanya afite umugore babana mu nwe ya mu magugwa mu mahigo bamwe ko murongorana mu bana mugavavangura ngo afite umusheri ngo ryoshe naba despo nibo bagwaye amafaranga babakobwa ngo bango shafati yo te amaze giro umundi musheri amutesha umwanya afite pondeke mugabo nka wewe hawo ndi mukobwa avuga ati koresha umwanya je ndamukunda mugabo vraiment yofumatsa kabasa kankoreza ko basikamwe mu bwenge mugabo nkamuha amafaranga agafasha umuryango cenga mufashe kubwo kumufasha ubwo afise umuryango mugabo pago cuvanga urabona ngo sheri ngo rambuza amahoro uri umustar uri kirofu wenye kwanza uri umustar kwanza ni ukaze ni urenze bisigura kurandira nawe ni ari karaje miyo mota je namubwiye je namubwiye yandi promote nizaga impamvu umwana wanje he uzomubaza namubwiye yandi promote ya mugo guma wifotozanya nawe wisarisha ujazotuma nandi bakubwa atagukunda banagwa ko umusana cyagura winguge mu maso janiranye ubona cyakumarira wibisusu bipengamye janiranye umwiza janiranye bwa uvuga ngo ufise ngo umwitume gusa ngo uri umustar urumva uzotera imbere gute n'abafise baza bakobwa bari bo mani bifuza abahungu babasaniboza naho tura mubeshabesha mugazagwa amafaranga wiri ega bakobwa nibagoye bagomba gusuza mubesha sheri shushu I love you so much ndakunda none she ko ntumupostinge usarishije mumenyi amara n'umwikozi kose kuri profile bamaze kubona umuperezida w'igihugu agenda mu mahanga ari wenyene agana ajanye umugore wiwe original bambanye imete ko yavuga ati naho no gendari naho no vusha ntibikunda kwa perezida bacunze buri mwana uri umusani ubwo ufise kwidigembye ufise kwidigembye yaranje ugira ubwenge bwo kuvuga ati wa yamba umukobwa nkunze yamba ari w'amafaranga ndamutwara uko unayo nuko nyamba ugomba no gupostinga torume ukurushire ndani mu nzu tumya baba twamba kanyimeta kwari mu Bwongereza wanye ndi mu Burundi ivyo ni ibintu byawe urikiwere wari uraza je nuzo no kubimba ego Bowden reka tumamvu vy'urukundo munabihevye nyine gusuka mu mutubana kuba kuri profile yawe bisusu oya bajya nyine barabana nyine postinga bisanzwe ega abantu barasaza nkubu ufite nk'umudemo dukundana kacha fata undi nkamusha kuri profile ubwo nkunze iyo foto bishaza ngo ngo n'umushari wiwe suko bimeze profile yakwa ikintu kunze yabesheshe uracuvyumva umushari wanje naje ndamuzanye nasi kuyerekana oya ntashobora kuyerekana kuko ni hatari n'ikimeke ego Bowden nivyumva rero abantu babunyuze bakano gato kuri profile ngo yo ngwego ngo oya siko bimeze kuri profile cyako akanimba nkunze nawe ucuvyumva ushobora no kubona icyatsi ngashira ko canke imbwa ifisibara ko cyangwa irimi cyangwa umwana ari maranya ngo urasenga birashoboka senga jekeshi mu buzima bwa je nta dinifise kubera je ugira umbo muririmbyi ari mu papa yitwa Donatien Honda yasengera kuri Eglise Vivante mu Jabe n'umukizwa je ne batanga kuzanjana mu bintu byo gusenga by'abakizwa ngo narabiravye ibintu by'abakizwa ibintu by'amasengero mu politike kandi cyambona Imana nikunda ibintu byo kumugivuka mu isengero uyimena amatwi mukina amarisengero nka 180 mukinindo ayisengera nk'ijana mu butira ayisengera ibihumbi Imana ibintu bivuruga cyangwa ati jewe rero kaje nk'umustar nubwo nemera Imana
burya Imana ikunda umuntu yigora n'imibabara ndasenga byose ndasenga mu mutima wanje hana ndasenga cyangwa ati kwa ngiye misenga abantu bose mubara ba Baudin bose ngo mbura pa pastor cyari bano gusengesha byo mwasengesha gacha uvuga jewe havro jewe nze ndasengera mu mutima wanje naho mbangeza kwera Imana nikunda byo musenga bayimena amatwi Imana ikunda umutima uruhuke kandi yaje muri amasengero ni business ega amasengero ni business ari abusenga bafite abakiriye bake ujya afise beshi kandi udatanze ishikamwe mu isengero akuru baca kuraba nabi cyangwa ati avuze ndasenga mu mutima wiwacu amasengero vraiment ntankunda kwinjiramo oya yego Baudin ukiri umwana aho warigeze kwinjira mu rusengero avutura sinzi ngiromane mva ndamwe narifishe yego kwese nirihe jambo ry'Imana wafashe muri Bibiliya utezigira wibagira jambo ry'Imana umurongo wafashe muri Bibiliya kesh mwana uravuga jemenga ngahura ngo ivyo navyonze ivyo majambo y'Imana ngo vy'umurongo cyo gusa nuko nzi nkunda Imana yo mwijuru kandi je na Yesu nawe nemera kwa Yesu antu bagenda mwisenga gasaba basenga ya foto ujya n'umwongeza mbatari wahehe ujya bayibukine byo gukina kwa igihe Yesu yaza na kamera yariho na foto yaririho no je nemera gusa Imana yo mwijuru Imana ihambaye Imana yaturemye Imana ishobora ati Yesu aguhezagire cyane ntavyo kwemera Yesu wae Yesu je nemera Imana y'imisi n'ijuru urumva Yesu nawe nyambari we ari Imana urumva je nemera gusa Imana na nyambari umva ari we ari Imana umva nuko nyene ko Imana niboneka Imana iboneka mu nigiki ukundira abakobwa bariko baragukurikira kuko ibi bintu byacu bikurikirana n'abakobwa kenshi nigiki ubakundira abo bakobwa bakunda kudukurikirana kenshi je nugatabo nkunda kubona ahubwo mbaza nkunda kubwa ameze gute gusa je nyambari bakunda kudukurikirana je abakobwa umva abagabo basuzuguye abagabo bosi benshi ndamaze kubona yuko abakobwa kwera ari bo benshi cyane abakobwa dukurikirana cyane ndabakundira kuko bakunda kuraba Baudin kwa kesho mbajemba gomba kwaruhura mu mitwe yabo nyambare bo mwakora ubuzi baruka imitwe kwa abo nk'abandi baba gukora Omani abandi babo baraca ibiti muri Amerika abandi mo bararima muri Amerika urabibona ujya muri Afrika twefise ubuzima buzimbutse gusa nuko hari abaca baronka amahera menshi gusa nabo bararwa cyane gose kandi bakunda nuko badukurikirana kandi mbagomba ndabakore stress kindi naco ndabankira kuko kibatankunda bankunde nanje ndabakunde gusa fanaje kundongora nzo ndabarongora hanyuma kindi naco batorama amafaranga nirira bageze mu Burundi nanje ngabakorezako menga nta bindi ico ndabakunda kumva ni kuba ndabashima kwanza kwa bafata umwanya wabo bakaturaba bakadukurikirana umva nyambara kubwa kenshi badukurikirana I love you so much I love you uje mutipe ujya kwa Baudin wamukuye hirya kwa bamwita Yangiji ujya gada twabana mu Buganda acari umusari muto naramenyekana ngomba kumenyekanisha yumva nko muri nje nkaje nka Baudin nkemera kurimba n'umuntu nkuje bamwe bamenyekana gusa ko fana igumijya abana irarenze irajya abana simbizi mbura muzika simbizi gashani wagute simbizi wasema vumba yo umesha bakugusha kunda kwamba kamera mu mutwe ujya kunda amafaranga kwana kunda gutanga kazi abona mu cameraman uremya yuro nk'amake ukamuri hamwe nawe ukamara ngo simbizi vraiment arabisho ngo akunda amahera niwe yifatira acavuga ngo inoti uzoyigana kujya ari gukunda amafaranga simbizi wenda kwemera amavumo bone kandi gushimira ujyanya muri umufana wanje ko abamesha makuru beshi bubu beshi yabana wewe ndabeshi bajya bandi promoter abande bano bose bande bano bakora ibintu bakesi bamye barabafana biwanje umva je nanye ndabakunda ndabafana ego reka ndagushimire cyane ka gushimira ndababwiye beshi keshi bagende kuri YouTube yanje kuri channel yanje baraba indimbo bia ku materembi bayishireko ziza bayishireko nagema nakimba batashirako kandi kuri mu irabe vraiment nukuri Imana itajyoje yego nukuri Imana nubu vibe iracandi mu Baudin ukagenda cyansubiza mu muziki mwene urugo nga yarampebe vuga tuyo mucewe nukuri Imana ireza hano volume aracomita ibazira nkino beat rero amapiano ijambo kandi ngenda kubwiye izina gifana je ndagukunda agituma ndagukunda jameshe makuru kwanza mwe abativona ari kenshi nimwe abameshe makuru bakunda ukuntu babita bapromota bike abatubiye jewe mu bantu bitubire bose ujya wenda kwemera kungene wakoze kwa kesi umwanya muto je nakubonye rimwe mu kwezi kumesha mbona bamutotse kandi ndavye ngira abantu bagukurikirana ubu sumva abantu bakesi bamukurikirana ukagenda bihevye nkora ha rero ndakubita asante sana Vrema TV yakoresha umwanya muyikurikirane mumuteze imbere aba diaspora mufite amafaranga muze mama make kuri mikashi iterera imbere neza jamana wararenze ukwezi kumwe kace mu star
umubwira amaze nkameze ngakora ngo nawe urandenze vraiment kandi n'umudemu wawe na madame wawe mu mwanya akufumbura aramvumbura madame ndero akoresha akanyamuci ubwo zajyama muhira nizajya imana zajyama muhira kwa Jesu nijyama muhira amanda yazajyama muhira egana nyine imbere yamwica je renda ndamufashe ko ni wandongora aka oya nivyo kunda kazobiga nk'abajya abandi bote na asante sana nikoresha umwanya Mr Tugesho Munyarusaku chawa behind camera ni Pax Alaba bye bye.